بله کرم اون دیسا خیر آتن سر سلام سر شاها آتن زنم سبی جشنه امبر جشنه و فیروز کنشنه آبا و اون زنم که لگرتیگه این ولان و یه ترکیه از 43 روزه گرهوک پرچبونه ایه گرهوک پرچبونه یا مرنه یا پیدور و گله کهوال مل وی داره برخود ده و تندرستی آوان گلک نباشه گلک خطره و دولت ترکی با هویتیا خو لبروی برخوادان اتمانده بسکنه و تسکنه زی روشنامه یاداشی جنابینه ام جیده بجن ام نوی برخوادان پایی درکده ده جیان اوفیا روشانه دا gerek de لسر سوسیال مدیایی که دبجن اینترنت به هر آوایی ام برتک خود نشان بده ام به دنگ نمینه و ام دبجن ام بر برخودان وا بجن خود توید وقت شبك تيروكيش بوي مجيبو جبركو استاذين في يا بناب حملة جرى يكم زمان كردي عطراند لي روشا كويرو روجانا امتدنا براستي كما كمبروف لي بنرى روشا كلا كاورتي سدما تشي اورتي سدم ابن جبوي هبونا وكي بيستعمل دراسة هبون أنت نبون درجة جبوي هبون أنت نبون أبتشو تشاروجة جالكلس بشلاكيا بشبوني يامبرني ده أبي جبوي هبون أتنبنا جالكيا جبوي هبون أتنبنا شاندا جالكيا جبوي هبون أتنبنا زمان جالكيا إلو قالك مروك جهاري دنيا جالك نتاب بزمان الخير هر آوایی چند خودشی زمانی که جناب دومی مثلا که لگور 25 میلیون بیه 4 پشه زمانی خود بیه چند خود بیه از درستی یعنی ایرو قبل کود نوا شرط دنیای کنور دنره اشتی که کلک بالکشه لهله که توی بیشی از دموکراسی دیدم هنگ دولتان تیرشیان که به هزار من کسبی بشه لهله که جی توی بیشی نتبتونیه زمانی تونیه و او کسی که دخوازم جان خواه به بدن خواه وی بدن قبول کرنشی توی وان نبیسی توی کربی اب تشتی که چاویه اب جانک چاویه یعنی لگور من اب گلک بالکشه اجی وقت هنرمنده که کرد بمنری خواه بقاسی که آواز هم درکه جی بقیرینک گرینگ جی آمده حتی یوروپایی آنی مخصوص ام بقیرینا خواه بگیرین خود جهانی بگیرین دوست باز
وەکی قەوانە مر هەلبەسکار و وەرگێر ji Bakurê Kurdistanê îroja min li bajarê Rotterdamê li Holandayê ez bi xwe hem wek wergêr hem jî wek helbeskar hem jî wek parîk jî lîstik van ku min di lîstika bi navê Hamlet'a William Shakespeare da beşdarî kir rola min jî rola Sawêr bû bavê Hamlet bû û em li Hollandayê ev demeke bajar bi bajar digerin û îro jî em li Rotterdamê ne piştî ku lîstik qediye vayê li vir digel nasıl dostên xwe em jî giyane bêguman ez li her derê hewl didim ku behsa girîngiya wergerandina berhemên Hamlet bikim dibe ku bêtirî em bêje zêdetirî wergerandina hemû berhemên û klasîkên hesibandin bo min bêguman William Shakespeare bi hemû berhemên xwe ve em bêjin yekî bilîmet e û yekî girkî gewre û mezin e û ev 21 sal e jî min hewdana ku ez hemû berhemên William Shakespeare çi şano çi helbest e hemûya bikarbim wergerînim zimanê Kurdî û zaravayê kurmancî ku mezintirîn zaravayê Tanha min çar şanoyên William Shakespeare wergerandine ku demeke nêzik de hemû ji bên çap kirin xewne şeveke habînê Romeo Juliet Hamlet û niha li Hollandayê lîstin paşê nehême hê em ê vegerin Kurdistanê li Amedê wê premiera Kurdistanê çêbe û her wiha otel û wekû rayekişî zanin du sal berê 2010 da hemû soneyên William Shakespeare sed û pêncî çar soneyî İngilîzî û Kurdî me çap kiribû vî awayî jî em ji nava dikarin bêjin ku pênc parçeyên ji kulliyata William Shakespeare bi Kurdî hene bêguman ez pêşanaz û bextewarim ku şanoya bajêra şarevaniya Amedê û her wiha bi hevkariya Teatr Rast li Hollandayê navenda wê li Hollandayê li Amsterdamê biryar girtin ku lîstikeke Shakespeare bînîse dike û berhemhêna wê çêkin û gelekî baş bû ku lîstika ku wan hilbijar jî lîstika bi navê Hamlet bû û bi kurmancî vî awayî yekem car Hamlet çêbû û Hamlet vî awayî tevî Hamletolojiyê bû ku zanisteke ku em bêjin dû warî da li ser Hamlet bi hezaran lêkolîn tên kirin êdî Hamletê ku gerdûnî ye êdî bi Kurdî jî deng veda û Kurd dikarin pêşanaz bin lê bêguman hem ji bo şanoya Hamlet hem bo lîstikên din hem jî em bêjin hemû lîstik û berhemên klasîkên hesibandin êdî rêyek bibûye û ez bawerim di nava demeke Kurd da wê kar ne baştir vêkirin ne spas darim Spas Foi Rahmet Miriyet. Suse, cembedi. Hep çiroka be, kasibeten Ahmet Ekrem. Hep çiroka be. Heye sen, yancı 200 sale keteye gut. Heye pirset, anci 1000 sale teye gut. Nave çiroka me, Hamlet. Te guçi? Lete guçi. Bu guçi yok kadar şahti. Ya tırlı koy, daslı koy. Ya evşkani leli. Arro, be kala yekle be kala kitin ha. Çiroka bebeş aduli. Çiroka evine, keseri serfani. No. Ez bu kurbanatına anharane beseri hem ne dosteri meneşe belay. Sebele nave çiroka teçelo. Hamlet. Çi? Kajşvera şani. No, farkı ne? Sikimi. İçi sikeci. Skefaki ne? Yok farkı ne? Çağaleci. Ama te ne boş farkı ne lao? Keçi kiç farkı ne? Kiye una bir kaşkana bezahmetu? Hamlet'e hem din hem azamet. Roda mjdu din derneha lok kiyef Hamlet ha. Nigzoy tenmarke helbet. Kaysi kizem ma kiyef teşan. Keçi te bize kirtiyotu bernadi. Avay çirok, avay edik.
كروب كي قلت خبر بيجي نكرت ها لا نقول يا نيليسيا نخوة مين بكم لا إله إلا الله يا بندنا شعارك كروب أتكلم بالسلام كتير من نيليسيا أمي ببيش كي نمسيه شكسبيري عم دوري زينك شو يا بابا على كيكولي شكسبير نيليسكالي كي إنجليز خزك إنجلستاني ها كروب أفضح عليك لو إذا باشا كتشيلو كاكم بيجي كروب إذا تشتي كنت بسلمان جامعك إنجلس تشيلو كميزة كده ما قد بيجي بلي كروب قديها شي منادلة ها والله إذا أفقص أبني بين رنجين ودولات أنا ور أنا تخيل أنا جمدي أري يا أبو بتزيه هاي وين أحمد مريت أبشي لو قامة قاسي بتنا عم ذكر